Diangkat tuh yang mapaccing, tapi dia nak dipakai mapaccing. Itu suci, tapi jenis paccing andre, paccing pakaian. Iya ro andre dia nak don rupa tuh, angka andre haram mematui, zatna haram, kayak asam, termasuk asu darah bangkai itu. Pada bahasa tu bahas maka daya ku manta sapi. Ya ko manuk na lapoto, manila na lapoto, iti na lapoto, na rampa-rampa na ko rapak ni ulun na aja na mugere. Pak na mo mugere, tatati bangkay, makanya manta sapi, makalasi mo pa'y mugere. Pak na mo itay-itay niya ito, gagay matito. Ito, yung makalangin yung pa'y mugere, jadi tatay bangkay. Ya ko yung mamali wadisa. Pulok ko ro, ang kato, aga-aga halal situngan na tapi carana yala na haram halal carana mina sabari na haram manu halal tapi aku manu na bali bola tomak balu am kana isaro tomak kada de panadapi modalana biasa to natakot nah, kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen tungka anu harangit tamo ko takalin ang cijijuku api naraka patu pacing linna itu yang dia ngangandre na payanre na sabak pole bele maka solatu itu jadi taparesa ni gare iya ko mapacin ni pakaian ni mapacin ni watakalewe mapacin ni andrewe angkau pacik di pacingati dia gaga tau ye wasi salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatul kubra wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sinina tamatapa na pong Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir rilalana yawan newe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Enggak. Narima kona narong perlu sampaikan maka dah iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yeruna Bita sebelum Yalok Kumalaikai memang dibelah. Jadi lay operasi Nabita lay puit duai. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lay bisay air samsam. Jadi maka day tahu panrita pahakiki Yeruna Bita situngan na deni bisay sabak mapacing
Jadi Nabi tak mapacing jadi sidongan na ipatamay bihikmah. Yan na to ampay ko to melo mas sampayang sitongan na ang kaapi pacing. Sebelum to mangulolok ko po ng Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iyaro pakyang ngimelo ipake mas sampayang. Di toga na ano din naman sa pulen. Makanya lada tu na reko ang kawajujuta ia panipake na reko melo ki pake mas sampayang. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah, sebab ia tu Nabi tahu ju sampajan na dua memetumi. Tapi ia panapake ko melo mas sampayang. Ya natapura mas sampaja taludungi melo pasiki mas sampajan ni pake. Na sabab iro pakyang makadai Nabi ta. Ia ko angka tau mali pakyang. Dero nakada waju lipa salisapa sujada. Ia ko angka tau mali pakyang. Na 10 dirham na liyangi. Akali barakam yang makin Nabi ta 10 dirham. Asera dirham dihalala. Si di dirham diharam. Natako iro napake mas sampajang. Maka di Nabi tadeni terima sampajan lah. Denak kada Nabi tadena sah. Maka dami deni terima. Itu. Jadi yaitu ampai Pak Bo ya ko ya. Maka njala dah tu kong kawaju na hadiah. Salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah calek. Apa de penirulle de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek de penirulle paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ke ikhlas mematoga atau angka mina cinai. Apa dega ga tau masidak ka dega na cinai. Cuma angka mitau masih dakka maka damang magi-magi kasi ya gagawa berenge na waddin nawala ipo ang Allah Ta'ala ya wakataye na kabulkan. Kagataw makor. Ang kataw makala iya ko waling yan no na din nato do ka masalay. Ika makiro. Jadi deto tu gataw mabere de kana namohay di kotok ko masigi masumbat tetang kato tu dopak dong. Kada mudah-mudahan na malo modale magi-magi ne dupa severo makor ka istilahnya kemana kecuali kami matotong masih dekat dia itu kan harapkan kecuali pamasay na pong Allah Ta'ala ada tapi aja na ni bahasiro matandrela da onronero kemudian yang makadakaon na makanja kung kapakian khusus yan na rota pake kemudian yang kedua Andrele masalah tu lo kamay hagalung elakay tanarunto talo iti napanala ni tilo bolata napanawatte atau nabaului haratu harang makadamagi na harang kita icukuki mak bicara kita mak bicara dalele ki jolo makada iya ko talo iti na diniris sa makadaniga punana na nyala masalah memen iris sangi makadaya punana na dinilaw salatoy yo puri di toliak kalami pake makada daripada na Andreaso itu kaya ngiro daripada masolak bawang iya ko nandre aso deni aku tanang pak iya suwe deni pares sama tu ya kuidi manrei patapulo so na patapuluan ninna itolak pak dongang ngelolong ibadah. Itu deh. Tanya pesampajang icurita napai andrewe. Bak makanya itu man akal al haram lantuk balus salata wa 42 yauman mania. Na nigi tau manre andre haram patapulo so na patapuluan ninna itolak pak dongang nalulupa kasilen. Itu bahaya, apalagi ko nabaulu ni baineta, napaibukang, tega, naliwang nga lapar, de pa na tarima. Itu, kata lupa tapulo sona.
Nah, kemudian maka dia Nabi ta kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu kota kalian anci juku api neraka patu pacing ini. Nah, ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala mite talo iti aja na. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galunge dua law runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni. Ah iya. Kemudian enapay Andre wiye pakai ngonna. Kemudian Andre yanaro nang kayasang an-nadhafah pacicarepa. Angkato yasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubasi cede jenne. Wala pura ni bahas. Ya to jenne, magi na 5 atau welok ko 5 abiyowe. Napa makalimo mo, napa ipatamay wa inga napa to makjulumata. Ito. Puray makjulumata, ibisay 25 napa loko ulo isapu si bado chili. Napa ibisay jewe. Ang kako kita na guruta mawali asasi na rampe makada iyaru pangulut Nabi Adam watun nalom malay buahul die apa iyaro Nabi Adam itaru kusurugan apa ipodang ko pangalat ako malaikat makada onro ko ilalangi selamanya tapi cik di bawah ngajeng pigaw ang karubua ajwe aja lalu mulai aja monrero. Karena Nabi Adam monroi tapi engkai belisi letemam muka makalasi napodangi Nabi Adam na saya dam ya tiame biasa monre ya makokawat dini itu jadi nateme mako biasa pongi tapi wat dini gare ngana sabab pong Allah Taala na napinangkurang ibelisi batapan Nabi Adam lawi malay dengan tangan kanan napalite loko 5 biona na panimaw pure ni mau na panatanga na panataru kulun na najujung na pajok kaloko bainena mapampeng ngero gagay nanre hawa iya na rompay to majenne polok ko 5 makalimo mo na painga na pamajulumata na palima na paulu loko do chile na poko jewe itu hikmahnya. Iya na tu ampai, iya tu jenne palaga dosa. Palaga dosa. Maka dari Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya muitai carepana sesanna wai jenne mu melo mu gisai itu. Jadi itu malaga dosa. Jadi maka dari ina tu ampai sesa jenne dia nawat dipakai mape paci. Jadi angka tua yang mapacing, tapi dia nak dipakai mape pacing. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Tiga asam kopi, mapaci itu, tapi gak tahu majin nek pakai kopi. Yang makiro jadi mapaci, tapi tidak mensucikan. Paci jene, paci ngandre, paci pakaian. Iro andre dia nak don rupa tu. Angka andre haram mematui zatna haram kegayasam termasuk asu darah bangkai itu pada biasa tu bahas maka daya ku iman tasyapi ya ku manuk nalapoto manila nalapoto iti nalapoto na rampa na ko rapak ni ulun aja na mugere pak namo mugere tatati bangkai maka dia man tasyapi makalasi mumpai mugere Pak namo mu itai-itai ni itu gagay mati itu. Itu imuakal ini pay mugere jadi tatay bangkai. Ya ko mamali wadisa. Polokoro ang kato aga-aga halal sitongan na tapi cara na yala na haram. Halala. Cara na minasabar na haram. Manu halala. Tapi ako manu na balibulay. Tomak balu ang kanay saro tomak kadade panadapi modalak na. Biasa to natako tarala yato gagay na alin na yato yan liang nganre na payan re na sabak pole bele
maka solat itu. Jadi taparessa negara iya. Kumapacin ni pakaian ni, mapacin ni watak kalewe, mapacin ni andrewe. Engkau pacik di, pacingati. Dia gak tahu ye masih salah. Itu. Ya naro apa he? Ya natu ampai maka dan nabi tayo nang kalakai tau siya lebine nga masuk naro mapangewang usahakan ni aja lalo naliwang ichi di waktu sempajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewangi koloro ina takut to si sala tas singkeru iya ti aja lalo nadapi asara nasaba nasolangin itu sampajangnya mati. Iya na tu iya tau si sala lewat disa ko to si sala de na marigaga de to sewa da tawe tapi ang kabatasan na siaga ko tau lenge kega talung ngeso. Maka dia Nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na golong asalang kung kataw din na sewa da padan na salan naliwag italungaso. Jadi ako to pura mapangiwang aja ni paliwang gagat talungaso. Iya ko pamulangi day patulit batilo milo dampang. Apakah iya gitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko sala ko ilaw at dampak ko. Iya ko tawe sala at dampangi. Yo pwede si balikan ina sangalin na sala surulam la dampak. Maka day waafina anin nas at dampangi tawe. Ito. Jadi ya kumakan alena sala ya ko alena sala dampangi. Maka iya sala ilo dampak ko. Enggak makanya. Yo pwede tanya bangsa naku ya nanti beli si lupo itu. Nah, ya narompai dia tahu ye masih salah. Ye tahu dia na malasa tinna. Pak ye tulah saya dia kacau ye ke kotie. Ye kuisi mapat di dia tahu tu nama lada wan. Tapi ye kotinna teh mapat di motor nali teh. Ai masamang. Itu. Na momore mitai na sa iya to na cubi-cubi ya ro. Itu. Jadi makui ye ku ye malasa he. Pak, iya je itu tahu si salah atinna je itu malasa atinna. Itanya batak kalena. Ia tu tahu mapat di atinna meto malasa. Tahu betongan na iya nangka iya kumakada kega je asam mapat di ati ustaz kega je asam malasati. Iya namita de cetai na tu makire-kire mi. Termasuk nih itu. Kalau melio tu baru ya na nengrennya tu. Termasuk nih itu. Itu jadi di namanya mana sa di kongka lol tau lolonga dale endre dale na te nasa nengren mi atu ya madari lalong ka makana poli mi atu masan ronang kana itu jadi aja nasa bayar maka solat iya ko mapacci pakaian mapacci ngandre mapacci ngati mapacci hakiki asam pajani manyaman ni atu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian, jadi arona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napay bawa nabi ta layantara ako malaikat Jibril lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya seburok. Iya burok kopi kita na Imam Ja'far de napa ada nyareng ni. De to napa ada kaladai. Lelem matu ya. Iya na romantara inabita. Iya ro kendaraan nala. Maka dia itu pandrita. Aga na baca nabita. Pak dia itu gaga na pigaw nabita dia pak dongan na. Aga na baca nabita watun na menre o kuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumwa pala pak dongan na baca nabita watun na menre o kuburak Iya kong kamulawi cinampak mulat tu. Sapa-sapa ya roh. Pak Dew Pak Guru. Jadi donna nabita watuna menre uko borak. Kasih Pak bicara nabita borak kenapa menre. Kemudian yang terai kenri bawah laiti ilo Madinah.
Napa isuruh mas sampajang don rakang kami mana sampajang dia pernah mi'raj napa Isra suruh mas sampajang don rakang nakadai pudanya ko malaikat Jibril makada ko matu malaikat da pura Muhammad pura koro ipat karo iloko bukit turusina iro bukit turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40 iro tay 40 tau mawatamanang untuk terima kita na Nabi Musa tapi iro Nabi Musa isuruh mapuasa joro 30 sona maka da sebelum terima kita mo Musa apuasa ko 30 sona cik disarakna aja lalu mau sikat gigi aja mau bisa sumpah mapuasa 30 sona sisa 6 more na tutu sumpana ni mau maka jabaw na di na sa dingangnya lena na repok takeju napa nagosongkan isinna langsung ditegur Musa engkau diingatkan tidak boleh membersihkan gigimu sehingga itambai di puasana layalingi hukuman isuruh pak gena ipatapula sona jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai yan okon itu dasar na siwai pamula takeju nala nagosongkan isinna itu ampai siwae aju yenaro gara-gara yenaro lay suruh Nabi Musa tambai puasana 10 sona lay hukumi jadi masih kak gigi minai hukum 10 sona puasa maga pay di tangaso tama puasa na patuli na bolo ulun na jadi nasa deto inom iya demo inom tapi makalasyo namo to mapuasa deto nawadingnya tu makadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20 kumajen nih dewading kemudian iya ro Nabi Musa Pak Bu nasabaang kataw nasuro monrong yung makna Harun Nabi Harun ia na nasuruh jagai yung makna tapi na Nabi Harun tau jago itu Nabi Musa dia nama kecolillah nasabak purai moro ngawara sehingga rusak lidahnya yaitu ampai dia nama kanjak mana batai nama bicara ia na tu ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah ya sang Harun nil lodong Nabi Musa kada pancaji Nabi tu ye makanya dikatakan Nabi Harun ia na tu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa melona lo mak dakwah lo dakwah pirong aga bacana Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ya naro. Dona Nabi Musa nang kata memendre macarama mak bicara suruh baca yero supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak maka dia nang ke kepala desa Deni sabawakannya sambutan aku juru bicara. Pak Mendre kau hatu 5 katan nimi mululungi desa keraga menapau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian purai mas sampajan Nabi toko Bukit Tursina ipat keru iloko baital lahmi. Onron Nabi Isa jaji isuruti mas sampajan ngokor. Dun raka. Napai pada Nabi takadakui Isa bin Maryam lahir. Jadi roka iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darat tapi min mana dia nagis saya arone nang mana ya na tu ampai tu makata ina kido salai ya makun rayi magia nangka matampu kona de garone gesok de galakaimu ya na tu watun na jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tahu nasa de gaga ya tu tahu makadang katau min mana de galakain na tatta ko kido salah akan nasa Maryam tanay wi itu anak ewe tau sila lo na jaji Isa na ro ayan na to ang kope kong sane saya na pancaji po ng Allah Ta'ala untuk maturo lori indo ko kak di gambo na maturo lori indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madum tu haya itu kan kayak itu na po jadi beta selat ta wih manang ka na anak mak bicara ayo kuni rojak kuasa na po ng Allah Ta'ala. Kemudian materu inabita lau oko Masjidil Aqsa. Napai rolat tu Masjidil Aqsa boleh ni masam pajangon na. Talun onron onroy Madinah Bukit Tursina Baitul Lahmi napa
masampajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tawe makoko asal lange na sabak 25 nabi dan rasul 20 pa nabi o kumana ngiroy paturo. O kumana ngiroy paturo cik dito ba nabi o Makkah nabi tambawang. Ito ampay na mo kibla beaso ko tiro. Ito ampay ka masigi masjid kiblatain. O Makkah magi na kiblatay na saba iya ro mangolokwi parentana ro agama biasa maka dangolok ko ro di Baitul Maqdis itu ina ro kibla napa mangolok ko Ka'bah imonri man itu yan itu ampay malaga tay makokoy na saba memang linuriyaw sana na baraka kimi matipo ng Allah Ta'ala subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi ko Masjidil Aqsa alina mancajimang tapi 20 pa nabi dan rasul mancajimakmu. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng kataw mati mundrin na. Masampajan macho. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa mi ba din na mati? Di ba Nabi kan Nabi Isa tu din na mati? Ya kami menre loko langi Jadi ipami'raj mi tapi din na dapi langi pitu o kumilangi kedua ini palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokoro. Ya langit kan Nabi tabatu na ipinre na ko langi di langit pertama si runtu Nabi Adam. Langit kedua si runtu Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Jajang ngati anak Nabi Zakaria Pak manangi tau manang jajang anak. Maka dapat kuyasat pa aja ni macari pa bainena tapi oke dalan na mihrab na milodong itarima donna. Makitu itu ampai komeki mi tarima dota kibo ki onro sampajang kilala kamarata. Iya patatama komeki masampajang insyaallah tarima dota. O kotoni to ampai guru tak aja durama modal kong kasantri na melo rewa na degana tamparang na suruh mitamo ko tonro na masampajang kadalo gari mita ko rewa nang kangulon. Ya kong kadina lanang kasilaw milaw di tama sing kasi di na may chapo ken ripole huwa min indillah itu langsung dari Allah. Itu berakana. Jadi tapi aja taki buah mihrab melo miruntu dui. Sampaja tu dinatingkan yang kenagaro. Dia kata runtu. Itu keikhlasan. Sebab memang kak pataqabbalah rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daleki ya tanah dia nak pakai perantara. Yaitu ampai wali, kau wali tu, yaitu wali pak langsung tembus. Milodon na tembus. Guru tak jadu rahmana bodale, angkai pak Tarmisi Tahir lo bersilaturahmi. Wakilit Nabi Soeharto. Lo bersilaturahmi aku bolana. Natakot tak din na ipaw lolo kuyo bolana guru. Tangka po na koroyoro tak din na. Napaniti pak Tarmisi Tahir, napasay. Nasa wasang ipaw tasa. Makanya guru tak jadu rahmana bodale nasa. Machinna ko gaman repotasa. Asa machinna ka sading nakamobami gurut na panapampiangan matasa ni. Itu ko wali pa. Sebab liman na puang Allah Ta'ala itu napake. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah, mayaga sunnah na pigaw na sabari na macawe o kuya tangannya adalah tanganku. Yan itu ampai maka da iya ko sa umacawi ko po Allah Ta'ala pa de patulun na tu po langsung na sabab po Allah Ta'ala maka do cilin na do cilikku pakitan na pakitanku. Jadi tembus tuh apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalingi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tau pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capa na. Nisa memang apa ibu karang ko po Allah Ta'ala.
Yo pwede ya itu tulinonro ya talap po pakita na. Sehingga macigauki. Ya tahu pandai melihat jauh. Kemudian menre langi katalui. Kemudian keempat siruntuk Nabi Yusuf. Napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris Nabi malolo jampu inabita. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimparu Nabi Idris na sidappe bainena. Pure sidappe bainena aga nasang lebih menyamamui sadik ko maringaranga lauri po nga Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko. Nasalay bainena. Kata aja mo tako di. Botimparu ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran lauri po na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya maringerangin lauri po Allah Ta'ala anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi siruntuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tahu makotu Pak pada Nabi Musa. Patuhi pun. Magi nak koro. Makotu. Engkau tahu makotu cede-cede makam paras sih Nabi Musa ya tuh. Engkau tahu komilau dongi pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Pun karo pura kak mata nangas aja nan rebala tu nan rebala dia tu kau dupa salah saya amin. Made ni maka itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh siruntu Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh matan ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh agak asanna Baitul Ma'mur. Onron na malaikat mata apa. Jadi itu kak baik pak dua. Angka tuka bokolino yang itu kue Mekah. Angka tuka boko Baitul Ma'mur itu nonri malaikat mata apa. Iya tu Baitul Ma'mur si tembus si bawa Ka'bah. Makanya narekukui Ka'bah temil lodong dekat Ka'bah itu tembus. Sabab ukur misi lampu memetui. Iya naro makadani Jibril na podangi Nabi ta. At-Tarunu Muhammad gang kami ya iya. Dena wenre. Apa ia komenre kak ya si hancur kak. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari guru ta Imam Ja'far. Pelana kita na. Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril manasa cahaya. Tapi dia nulis menre lakon rom. Itu. Ya, maka anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril monroy. Menrek Nabi ta oko sidratil muntaha. Wattuna latu sidratil muntaha. Menrek layase kau peci di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana na pemataru ko Baitul Ma'mur na peloko langi. Jadi onrona Nabi terima sampajang ukoi alam istawa. Aga nasa nabita. Wattunok ko na alam istawa. Maka di nabita at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Yan na robere salan na nabita ro. Tappanabali po ng Allah Ta'ala. Aga nasa po Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai sifat bicara langsung po Allah Ta'ala si bawa Nabi ta. Dan itu ketemu musafahah. Naita Nabi ta po Allah Ta'ala. Makada magi nangka. Naita. Nasabak makadai bahasana assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Naiya ko alay ka di gagajara. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayae yarutun rileparo at tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah lepag. Itu kalamur Rasul. Napa pupuraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akadasiki assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na Nabi, angka bicaran na pong Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambung itu
Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita bukan kata to mata ya atahiyatu barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gayaro. Assalamu alayna. Nah sanabi ta'alaiku. Wa ala naniyah. Ibadillahi sholihin. Atammu iya engke soleh. Ya natunah kada dua temasyarat kalau temalaisap. Puang Allah Ta'ala Nabi ta si bawai di. Pahanya ko eh. Ya natunah kada aga na jallo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jallo kangi alewe kinri medoilah. Ya natunang kapinri pa jallo na tatuma ko eh. Si sambungnya itu. Tapi kinri monro napasay. Ukuy baital ma'mur monro. Kinri nabita. Itu rahasia nonroy. Jadi itu kumasyahada itawe itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nga to lima kere-kere. Pag kataw ko sidapin ito likido-kido makoy. Aja na turo suyero matata mabilalada. Dia anak kada nabita itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu kuy manta syafi aku matahaya nakada natahaya tu ka majalo memani masyahada pinakana kamen re. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betu ya tu kedo ye. De na tapat tak makoy. Kedo loban re mi makoy. Ko betul ya ko de na tembus tu de na kedo. Ya na tu ampai nabi ta ko masyahada kedo na sabak tembus. De tu na tu ditembus ko to masempajang. Hanya beberapa kali itu. Biasanya. Jadi madar itu dia niatung ke kedo na kilo sendiri makoy. Dia niatung ke pakedo ya ko tembus ya tu tapana pakedo le na makoy. Magay mapesa di nasaba iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jallo ibat tembus koy. Mana tenain do lima mak jallo na ya maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo nak tengi mak jallo pakai pak jallo tapi to mak jallo pakai ndok 5. Nah sebab iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jallo ya nak tamak kada tahu jai ya. Tembus itu lo lalang mencipak donget tuh. Ya na tu ampai namo tu si kiri la puliyawi. La ilaha minre diubu illallah minre laurillau kanang napalau kiri o kita ilalang. Yan itu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah. Yan itu napasya curami angkat tu rampak-rampak. Ya iya ko ya tu dia bisa. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab engkau hadis na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi. Ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju nalepongi. Kedo-kedo tu. Yan itu ampai yang kata urate. Angka hadis sana. Cuma biasanya di kota masih kiri makomi. Biasa tuh kedo dari itu uluna karena mengikuti lapas. Angka tuh tahu inak kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Itu ya ko itu nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi Sitongenna
Ia sampajangnya pura ni baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Degaga sayyidina na to. Iya komiki tari sayyidina dia na salah. Iya ro sayyidina mapakiada. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasalah ko dita masahada si mama salawa. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya ro masalawa. Yang masalawa itu na sininna malaikae yang kai oko baital ma'mur. Yana tu salawaki nabita. Napa? Pura ya ro no inabita. Itu dialognya. Turun ke bawah ketemu Ibrahim. Yana tu nakutana kadagang pulem. Tapi makome matiwita. Yanang katau pole joka tatak yamiti aku tanama kadagang pulem. Denak kadagang wita. Betul? Pada kong katau nasa noli ka presidennya pole ka istana presiden pole ka siruntulan su Pak Jokowi dia tu nakada na pudakko makadami agam pulem. Gitu. Angka tahu pole Malaysia agam pulem nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pulem nasa bage. Pa itu pa Malaysia ay ko tahu pole Sulawesi bage minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia. Dato ibali bola na tapang kagamilo. Tolo maka ya to mito aga na pulem gincu si bacila. Oring ori kristal sujadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi polen nami. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam polen Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga se-50. Maka dia Nabi Ibrahim assalanga Muhammad. Ya kuna jamamui umatmu assalanga. Yana tu nang ketambahan kama shallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim ya kuna nilodong muka Muhammad si tengah pa kasiweku utarongang imatu. Apa dia gacau ya gitu apalana Nabi Ibrahim as-sosololo ngapasida apala pasidaka apa dia gatau dia na pandre apa sinin na pat jewe tu yan rewe pasidaka mana Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat je Pak Nabi Ibrahim ya to situ ya kan uke Nabi Adam. Apa ya tu lina Nabi Adam ye. Ya je tu lina Nabi Adam kan hukumi. Kan hukumanang jadi makat do memato. Ya na tu na katau pakai ya kocia ko na to namo pakai oli na Nabi Adam angkai goreng itu napa ya gosokan ko lewe tapi aja no pudangi. Jadi meloki minum meki minum wai pella tapacuru ikan ukutta napa sangat tu pa hikmah pacuru ikan hukum maka dia napa menareka Nabi Adam napa minum ya kung keracunnya itu dia nakan re namun dia membaca itu biasa napa pakai itu tahu ya to situ Nabi Ibrahim ya to sinapa manarep je apa maka dia napa dangi pong Allah Ta'ala linga kesempatan melo ka pandrema nang ya tamu mapamula yang kay makokoy watu naro Nabi Ibrahim tu mo pa mapamula kay makokoy letu ka malino maka dia pong Allah Ta'ala dia mulai nasa wisat ada diulai tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan itu napadain kada Jibril tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim suruh taruh ko tasi kapur dari surga ya lingi Nabi Ibrahim napa nak guguran ko tasi ya na tuman caji patje makanya dia itu gak tahu dia nan repatje angka tu baraka na aga ya nang katau manre patje jolo napa manre nanre pure manre si patje cek de napa minum macca itu cerdas otaknya
Nah sebab Nabi Ibrahim melodo, siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Nah, ya kong kana tamelo ki ko macay, tasuri manre pa jehalu suci de na pamanre. Pure manre itu manre sifat jecek de na paminum barakatnya itu. Yang kedua dia gagal tahu keracunan makanan aku yaitu Nabi kau. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Nah, itu pakai ngaroni. Oh napahang itu Pak luar biasa itu. Berakat. Pajero tapi pajehalusu. Aja na pajemalibu Pak tagarepu pentuko kajemalibu. Kan kana makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jala ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu tadi Allah mako tu kumemanre Pak Jejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyalimuddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni pigau. Maka dami kong kapaje maka kaya kamu kurap paje. Itu. Itu. Jadi makanya tapak biasa ia koma palenaan reki bu nata paribaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. Ko memang rena tata paringerangi. Bisa 5 ko jolo napa andre itu paje wecek dek napa ko manre. Pak biasa ya. Insyaallah macana tata. Ia melki encer otana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai de cenang ke Nabi Musa. Apa makanya Nabi Musa agam pula Muhammad nasa sampajak nasa siaga kada 50 nasa oi megalak itu 50 tu nasa susiban ni umatku lagi mana saya tahu mawatang denulek jami mako tu apalagi umatmu iko pa itu mana Nabi teh nak macigau me matiha ya tu nama dodong ya tu tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ro Nabi taningar ramana kada ing katonga je rumah aku makutu mantuk katopak baki tangaran. Yana tu na nendre tonga milawi. Pak 50 nendre milai kurangi 5. Tamanisai. Dikurangi 5 atau 5 koro Nabi Musa. Maka dari Nabi takurani 5 nasa enre poh. 40 mani maka Nabi sa enre poh. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa enre poh tuli mero. Sisana 5 mani. Maka dari Nabi ta 5 mani maka Nabi Musa enre po milawi maka dari Nabi ta ya komenre ka iya na dikurangi ta 5 capu ni dia nagaga maka dari Nabi ta ay aja na seko nero mata anak na micawe Nabi Musa itu betul ngana Nabi Musa kan maka dari namoje cik dimi ko Muhammad namo cik dimi sira kami magai naisan Nabi Musa maka da iya na umma nak janji ngapong Allah Ta'ala maka dan ka umma Musa nakala ummamu maponcok mi umuru na badan ni tahun na tapi mega malana itu iya na ro nakada iya nanya jadi Nabi Musa tu wajar yang kedua ya ro Nabi Musa denang kana siruntuk pong Allah Ta'ala sifat bicara mi pada maka da radio mi sakda minang kalinga tapi denang kana itai sehingga ia ro Nabi ta siruntuk langsung ipong Allah Ta'ala ia ko pole Nabi ta siruntuk pong Allah Ta'ala pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta ayo na ro ampai na tulina suruh malalisu apa na nikmati tu melihat ruhnya melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah yan na tu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Ia ko makatok bay tawe katok bajuma ipa katok bay natudan na ko mimbara male katok bakadua tak katani arota na patabaca yero na tanray ki nabi tamato
tareka ya tu Pak. Ya tu ko mak Jumat itu we. Natuda na pakatobay langsung tak ketani ko. Tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iko meloki na tanray Nabi ta ko surimon. Langsung dikenali. Yaitu tapla nito? Ha? Bepa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa yaitu Ahmad Sempajang, alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja toki. Aja toki. Iya, aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Iro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka hamidun majid. Itu ya kuna jamai apoku na apoku Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kada guruta pakanjaki bacaannya tu fil alamina innaka hamidun majid. Iko pak dara pak galunge. Magai iya natuna sabari wat di ko barakanya tu wat di mudup pagagay. Ya natuna kada guruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro lima mo ko baca ya tu. O mong pacuri limang mo ko tanay, mong pasigesay si bawe ro gagamutan nange, baca ya tu. Fil alamina innaka hamidun majid. Na pamugatam. Nah. Tapala ni. Tapala meron to? Wah, sang di tapala matibawan. Pero di tapala. Kemudian. No inabita, yan na to sampajange pak, magi na 5. Sabana makie. Iya tu langi pertama tatomi malaika masumpa angka malaika pa o kumetomi langi etaro lagi pertama mapamulay panca jilatu kama lino tuli tatomi makasibiyang o ko langit kedua rokok tosi si rokok na denang kana tokong mapamulay panca jinna na rokok makasibiyang kama dan ke kama lino ya tosi langit ketiga ya ko pure rokok makasibiyang tokos si masikiri na patulia miro maloliso ya miro na pigaw. Ya to si langit keempat sujud mi si sujud na mapamulay pancajinna latu kamalino to di sujud mi dengar lalu di Allah Ta'ala. Ya to si langit berikutnya tudang si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa, mendoakan seluruh makhluk yang ada di laut, di bumi. Ya natu ampai pitu gerakan sempajang pitu to langit. Pitu to tu magis sa koto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yung ritaro si kiri. Tapi do bahasero. Iya miya. Yaitu ampai pak bu. Magiro ang kapitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utu, 2 aje. Si dirupa itu 7. Angka ye, angka tuye, katuye, si bawah ye. Makiro, itu tuh ye tuh. Jadi si tembus manang ye tuh. Makanya angka tumatu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angkat tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajan na watak kalebe lahir bating makanya 2 yaitu nak kena sampajan subuh sampajan na tubuh sirakan untuk ruh 1 rakaat untuk jasad itu apa yaitu sampajan subuh sampajan na Nabi Adam jadi ya sujud rokok pak memang pak kasiwian na malaika nilaw na bitta yaitu siro sampajange pakasi sampajan nama nabi napasi pulung nalamana nabita jadi na tu nakada dega gacau umma na nabita nasaba sinin na nabi pamulangi letu pacapurangi ale namana pigo ipakasibianna makanya tu koi bilangi sampaja tahajud sampaja duha sampaja sunnah yolona subuh letu loro mondri nama cene pas 50
Iya naro sampaja sunnah, sampaja nama nabi. Iya na tu 5 sampaja tame matu ya tu. Iya na tu nakala nabi tajalalu musala ya 5 ya. Apa iya me matu tu ini punna. Iya me tu sunnah malaikat lenge punna. Nabi lenge. Tapi iya ku jamai ikalan itu. Iya na tu ampe dia gaga di mak bere syafaat tu tanya nabi ta. Dia itu. Jadi ale nabi matumi. Kemudian Isa nananya. Iya naro ampai teri nabi tawatu na pole mameraja masaray nyawana ganna gagaw pole nalenga puangnya tapi 5 miletu manca jisikiri yan ito na pole malika ibaway baca subhanallah katalupulo tallo alhamdulillah katalupulo tallo Allahu akbar katalupulo tallo magi na talupulo tallo nasaba 10 pitu rakaat na sampajange itambay talupulo tallo 50 jumalana. Makanya, jadi ya tu sikiri sitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajangnya itu. Pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai de cepa nang kana Nabi Musa mananna cek de mampat di ulun na Pak Bata. Pak kene 50 sempajang tarima de pana tu dango kubolana na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 we aja tasalai. Namope korajin na jalalo tasalay. Makanya kumalasa ina de tu letatong itu udangi. Ya ko de tu udangi liuki ko de tu liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringan rataban ipake masampaja. Ko de na inrule marigagay. Yang penting aja tasalay bi. Kemudian de itu gagay ya sama kadwa diwakileki. Wat ditawi pajamang, wat ditolai tidak ada. Kota nedi tolai dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ngambuk ku telu ngeso. Iya pa masampajang utolai yang dia na cocok. Apa kini wa dingi makor pak manya masa kuatu agalungang imakoy. Ipodak balak kay makadalon ma dompeng. Iya pa masampajang loro kedua petujuh ko cicang. Dia na cocok. Tata idi jame dia gagalasangnya itu. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na Pak Barakah ipong Allah Ta'ala ya mi bawa pasangan aja lalu tasalay sampajangi ya komelo ki ngaturungi baraka usahakan sampajangi matur iwat tuta tapi ya kuidi matur iwat na sampajangi itu madari masalah madari nepi mangaribi to masampajang asara apa idi matur ya mi konatur ki watu sampajang insyaallah mak baraka itu nakara pong Allah Ta'ala patujuy linomu patujuy agamaku nanya patujuy linomu itu kuncinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.